جواب الحسين تفضلوا وياه. ان شاء الله الله يوفقك. وموسع عليكم رسول الله، موسع عليكم جدة الزهر. ما حصل الزوار. طيب اي والله ان شاء الله تحسن. اي اوه الشرفاء أنتم الكرماء، أنتم الشرفاء أنتم الكرماء، خدمة للحسين تبذلون العطاء، خدمة للحسين عطاء. يا حسين يا حسين يا ضياء كل عين، يا حسين يا حسين لعين، زادكم ربنا نعمة وهنا، زادكم ربنا شاكرون لكم كل هذا السخاء، شاكرون لكم كل هذا السخاء. زائرای ایرانی این شعر ساده رو یاد بگیرن، وقتی وارد این موکب ها میشن پذیرایی میشن به عشق امام حسین. مردم شریف عراق بهشون خدمت میکنن، به زوار امام حسین. وقتی میان بیرون این شعر رو بخونن تشکر کنن. انتم الشرفاء انتم الکرما، شما انسانهای شریفی هستین، شما سخاوتمندین. خدمتا للحسین تبذلون العطاء، برای خدمت به امام حسین هر چیزی که دارید رو میبخشید. زادکم ربنا نعمتا و حنا، خدا به نعمتهاتون اضافه کنه. شاکرون لکم کل هذا السخا، از شما به خاطر همه این سخاوت ها ممنونی. انتم الشرفاء انتم الكرماء انتم الشرفاء انتم الكرماء، خدمة للحسين تبذلون العطاء، خدمة للحسين عطاء. يا حسين يا حسين يا ضياء كل عين، يا حسين يا ضياء كل عين، زادكم ربنا نعمة وهنا، زادكم ربنا نعمة وهنا، شاكرون لكم كل هذا السخاء، شاكرون لكم السخاء. يا حسين يا حسين يا ضياء كل عين، يا حسين يا حسين لعين. همه جا کربلاست، همه جا نینواست، همه جا کربلاست، همه جا نینواست. تو حسین منی نور عین منی، تو حسین منی عین منی. همه جا کربلاست، همه جا نینواست، همه جا کربلاست، همه جا نینواست. تو حسین منی نور عین منی، تو حسین منی عین منی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.